Asithathelele ithuba-ke mntwana kwethu-ke samukele boke abalapha-ke ku-live stream. Sithokoze khulu kwamambala ukuthi-ke nokho-ke nisivulelele phezulu-ke elangela namhlanje sinje nizokuditjhana-ke kamnandi khulu kwamambala ngaphakathi kwalo ihlelo empowerment now. Ngiyathemba ukuthi-ke nawe-ke ukhona ngapho ngikhaya usibamba lapha-ke ku-frequency modulation 107.9. Ngiyathemba ukuthi nawe-ke mntwana kwethu-ke uhlezi kamnandi khulu kwamambala ngapho-ke ungakhona nawe ngake lakho ihlangothi kukhona into ekhona netjhoko nevumako ukuthi-ke utsho ukuthi-ke bayede. Yabona-ke mntwana kwethu, ukuze sithi-ke bayede sithokoza indlela uzima silwele ngayo ukuze-ke siphumelele. Ezinye iziphi asikwazi ukuthi-ke sizibone ngamehlo enyama, ezinye iziphi asikwazi ukuthi-ke sidlule kizo sizenze-ke mntwana kwethu-ke namkha-ke zibonakale ngamehlo la wenyama, kodwana-ke uzima yena usilwele wasidlulisa waze kwafika lesi sikhathi. Ingakho sithi-ke sidumise igama lakhe sithi-ke oh bayede. Ngithemba ukuthi-ke nawe-ke ukhona ngapho ngikhaya, mhlawumbe-ke ubuye esikolweni bowukhona-ke ngeklasini namhlanje sinje kufuneka lapha-ke into eziningi ama-assignment njalo njalo-ke mntwana kwethu-ke nokho-ke ubone sele uphumele ngale kwakhona ukuthi-ke nokho-ke angisingedwa, khona usomnini, khona uzima ngimlotjhako ohlezi aseduze kwami ngengikhathi zoke. Kanti-ke ngiyathokoza khulu kwamambala ukuthi-ke ngitholele lithuba lokuzokuditjha nawe kusukela ngakulesi sikhathi bekubetha i-iri le-12 lapha-ke nalisele ngemzuzu elitjhumi, mina-ke bese-ke ngiyibeka phasi ukwazi ukuthi-ke nawe-ke uragele phambili nokwamukela ilanga elitsha, ilanga mntwana kwethu-ke lilandelako langolosibili. Phela vekakho ngethemba ukuthi-ke ibe nama-up and downs, kodwana-ke nanoma kunjalo uzima ube muhle ulenzile-ke mntwana kwethu leli thuba lokuthi-ke nokho-ke uphumelele bekube ngakulesi sikhathi. Akusikuhlakanipha nokwazi kwethu, kodwana-ke kumusa abantu abakwethu ukuthi-ke nokho siphile bekube ngakulesi sikhathi-ke mina nawe besingakhona ukuthi-ke senze izinto zenzeke ngokwekhabo lakhona, kodwana-ke amandla siwathola kusomnini. Intando kasomnini mntwana kwethu-ke ukubalulekileko ukuthi-ke siyenze sisesekhona emzimbeni, siphile-ke ngendlela-ke efaneleko. Intambama namhlanje sinje siyokuditjha soke mina nawe-ke mntwana kwethu-ke ngokusizwa ngusomnini senze isiqinisekiso sokuthi-ke nakanjani siyamphilela ekulungeni, simkhonze ekulungeni, siphakamise lakhe igama ngombana-ke nguye osenze ukuthi-ke safinyelela nakulesi sikhathi. Sitsho njalo sithi-ke bayede kwenyama yezulu. Akekho omunye mntwana kwethu onguThixo, akekho omunye uzimo esingathi nasiqala kuye asizwele, nguye yedwa usomnini omdali wezulu nephasi. Engithemba ukuthi-ke nawe ngake lakho ihlangothi kunale ndumiso mlaleli, nanoma ungakhona ukuyitsho, nanoma ungakhona ukuyikhipha ngomlomo wakho, kodwana-ke ngaphakathi kwakho kuyavuma ukuthi-ke ngila namhlanje sinje ngamandla